Trubor nagaslem jong unongsan Hima. Ki Rawon na Kylleng ki Dohkha kasor Jowai ki Ïashim Bynta Shongshit ha ka Jingïakop Khwai Dohkha balapan long daga Bynta Fishing and Environment Protection Association ha ka sing sajan. Kani ka Jingïakop kalas dang nadu kupor hndeng bajim menstem ha ki Bynta ka wa mentadu nadu nadam ser hadu yongstang wa. Ki khusnam belasam ha ka Jingïakop Khwai ki kentup laitali na Bynta ki Dohkha penar laitali na Bynta ki Dohkha dakhar Bachi potuli ke consolation prize ringkat kesong pisang. UN pedi ulayo ya kanam lakdu daga bayo ra ya kesong pisa ke bashi pawajar tingka. Ya kanam baar layo da usi lalu san hajar tingka bat balai da uki litan lai hajar tingka. Haga Dohkha penar ubalayo ya kanam lakdu ude udi pasa daga bayo ra ya kesong pisa ke bashi pawajar tingka. Ya kanam baar da udi singkon san hajar tingka bat balai da uwai lamin lai hajar tingka. Ha shua kani kaladon ka jingalang hayung wali katepe pali balapanya da udi HPD President ka Bynta Fishing and Environment Protection Association balayo ka jingkren na u General Secretary Barim UNK Lamare u balayat hu ya ka jingyat dan tiga sing batkum kani ka Jingïakop Khwai Dohkha la penlaw mentala arpa pandai sin. U Superintendent of Fisheries West Bynta Hills District u layaro ya kaseng kabla penne pensa ya ki kiwa bat na kalyang katanat rekam jong uru kat bala ka bor ka Jowai ka jerap sheki ba ang lut bat thrang banri Dohkha. U layar thoru baha West Bynta Hills District kiladon hadu khat arkli ki fish sanctuary. Kerja yang pendidikan association nadu bosen kita bagi pendek untuk penting ye kijing temu kijing kuat yang kita Jowai ke bosen yang kongkan. Accommodation system near the Bynta Fishing and Environment Protection Association with DEP open created kan kejingkan yang kinosay dan dibenisay. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.